Turagusuje kandi tuguhaye ikaze wowe ukoze subscribe kuri Era TV show uruwa gaciro kuri twe nawe utarayikora gira ikore tujye tubana umunsi ku munsi. Turagarutse muri update aho tuje kuyahera hano mu Rwanda kuri match yahuje ikipe ya APR FC n'ikipe ya Rayon Sport aho byari bicika cyane akaba ariyo match tugiye kwanza kwibandaho hano mu Rwanda. Duhere ku bisigisigi byagiye bisiga ino derby ukuntu yagenze. Ni derby yabaye ku munsi wa gatandatu ku isaha y'isa 9 n'igice. Match itangira rwose ubona ko impande zombi zakaniye abafana ari benshi cyane muri stade bakubise buzuye biteguye kureba ikipe zabo ukuntu zibuze kwitwara, ariko ibyo abafana bari bategereje ntago ari byo babonye, yaba ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ibyo abafana bayo bari biteze ndetse n'abayobozi bayo byaratunganye cyane bitandukanye n'ibyo bari biteguye, maze baza gufatwa ikipe ya APR ibatambika ibitego 3-0 byihuse cyane kandi biri mu bwenge bwinshi cyane, bagaragaza imbaraga nyinshi cyane kwa ikipe ya APR, bagaragara ko barusha ikipe ya Rayon Sport umupira kure cyane. Rayon Sport agaragaje urwego ruri hasi cyane. Rayon Sport ikinye imatch nk'ingiyi muri championnat buri gihe biragoranye ko yazaza no mu makipe atanu ya mbere kuko yakinye umupira mubi cyane, mediane yayo iri hasi. Reka makuru yatangiye mu ikipe ya APR yabashije kubona intsinzi y'ibitego 3 nkuko abakinyi ba APR bagiye babitangaza, bagiye bavuga ko bamaze igihe batitwara neza ndetse bafitiye umwenda yabo ubuyobozi n'abafana babo. Bari bavuga ati tuzaza gukora ibishoboka byose twitange ku gishoboka cyose duhesha ikipe ya APR amanota 3 kugira ngo tugarura icyizere abafana ndetse bongeye batwiyumvemo. Ibyo ntabwo ugize batengwa abafana bayo rwose babikoze neza cyane, babikora 100% barenze 100%, batanga urwego umupira uryoshye, spectacle ziri hejuru, mediane ifite umupira mwinshi cyane. Dauda Youssef wagaragaje urwego ruri hejuru, Ruboneka Jean Bosco wagaragaje ko ari inyenyeri hano mu Rwanda. Eric Sekiganda umugande uhamagarwa mu ikipe y'u Bugande yagaragaje urwego ruri hejuru cyane, ariko niwumva cyane niyo mugabo Claude numero 3 kapiteni wa APR yagaragaje ko nawe azi umupira mwinshi cyane. Wajya imbere ba Mamadusi wagiye wasimbuye agaragaza urwego ruri hejuru cyane. William Togwi nayo nababwiyeho cyane avuga ati uyu ni umwataka wakinye ku mugabane w'Uburayi, ni umwataka ukwiye kwitonderwa ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, bagomba kumwitonda cyane. Ntabwo yeze abatengwa rwose, yaje kwita bakubita igitego cya kabiri cyiza cyane cyatutse ku burangare bw'umuzamu wa Rayon Sport uri wagaragaje urwego nawe ruri hasi cyane. Ikipe ya APR ibonye igitego cya kabiri, match ijya kurangira Mamadusi ku burangare bw'ikipe ya Rayon Sport, defense y'ikipe ya Rayon Sport umukinnyi ajya gutanga passe ku muzamu, atanga passe gatuma Mamadusi arafata cenga umuzamu Pavel Nzira arangije abanza hagurutsa abafana ndatereka mu igitego cya gatatu. Match irangira ari ibitego 3-0. Abafana ba APR bararirimbye, abakinyi ba APR baza kwishimana n'abafana babo bararirimba, ibintu byari bicika kuri stade rwose bagaragaza ibyishimo biri hejuru nyuma yo kuba bari bamaze iminsi batitwara neza, ariko kuri iyi match baraje berekana ibyishimo biri hejuru ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport nyuma yo gutakaza iyi match abafana bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye. Murabyibuka ko mbere y'iyi match nabwo hagiye havugwa ibintu byinshi, prime yabaye ikibazo, abayobozi ba Rayon Sport babaye ikibazo ngo baratanga amafaranga make, utubombori muri Rayon Sport. Perezida wa Rayon Sport Tadeo agenda avuga amagambo kuri bagenzi be, aravuga ngo ntabwo yiteguye ko ntakeneye amafaranga yabo, ngazakoresha ubundi buryo abona amafaranga. Yarafite abamushyigikiye nka Munyakazi Sadati wari no muri iyi match. Ubwo match bayitsinzwe gutyo abafana ntibyabashimisha, baravuga ati nta kuntu muri Rayon Sport haba harimo umwijyane mu bayobozi ngo ikipe yitware neza. Ibyo byababasha abafana b'ikipe ya Rayon Sport batajya kuririmba ati mutuvire mu ikipe dushyireho ubuyobozi mutubere kandi bufite icyo bushaka kugaragaza mu ikipe ya Rayon Sport, kugira ngo mukomeze muryanire mu ikipe yacu, mukomeze mugende muyisenya. Ariko baririmba bagira ntago urwego rwa Rayon Sport ntago rwagaragajwe nuko wenda harimo tubazo. Niba hagiye ikintu Rayon Sport igomba kubanza gukemura ni ikibazo cya mediane yabo, ni mediane iri hasi. Sefu 6 ya Rayon Sport, Sefu ntago ari ku rwego rwose, Sefu ntago ari ku rwego rwa Rayon Sport, ni umukinnyi wagaragaje urwego ruri hasi cyane. Bakeneye kubanza kubona numero 6 uzi umupira kandi mwinshi cyane, kugira ngo nubwo waba ufite Abedi z'umupira ariko Abedi nawe urabona ko ntago arajya ku rwego ruri hejuru nyuma yo kuva mu mvune tuvazo tw'imvune agenda agira. Yagaragaje nawe urwego ruri hasi cyane, agaragaza ko akwiye kubanza guhabwa akanya akaruhuka ndetse
kugira ngo yitware neza cyane. Kuri uwo munsi nibwo ikipe ya Rayon Sport, abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bari bateranye inama karunduraga kuma cyane, yigaga ku bijyanye no kubaza umutoza ese byatewe n'iki kugira ngo batakaze match ndetse barushwa cyane, ndetse ubuyobozi bwice bwiganireho burebe ikibazo ahantu kiri muri Rayon Sport, kuko n'ubuyobozi bwabo ntago bushikamye, ibibazo byinshi mu buyobozi, yaba umutoza nawe yari ahari ari gusobanura, atanga ubusobanuro bw'impamvu yatumye atakaza iyi match, ariko se nta kintu umutoza mbona hano yari butangaza kuko yatsinzwe arushwa, nta kuboko k'umusifuzi kwigeze kuza muri iyi match. Arbitre rwose yatanze ubutabera bubereye, aravuga ati ikipe irusha indi tsindi indi, ibyo byose arbitre bikoze neza, nta kipe nimwe yigeze iva kuri stade iva ko yewe babayibye n'akantu gatoya, yaba ku ruhande rwa Rayon Sport n'ubwa mbere yatsinzwe itsindwa iremera, ivuga ati dutsinzwe na APR iturusha, yaba ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, abafana bayo bamwe b'indani b'ingenzi barafata dutsinzwe na APR ari uko yaturushije umupira, iturusha amajya n'amaza, reka dutsinde ni mu gihe yatushije ibintu byose. Urumva ko kurane rw'ikipe ya Rayon Sport ku bafana bayo ntago bigize ibintu biri misifuri, bavuze ko imisifuri yagenze neza, ahubwo ko bahuye n'ikipe yabarushije umupira, bakeneye kwisuzuma bakareba, yaba mu buyobozi yaba mu bakinnyi, bakamenya ko ikipe yabo iri hasi cyane. Turaza kuva ngaha twerekeze ku mugabane w'Uburayi muri Premier League. Match zari zikomeje, ikipe ya Manchester United yaje kunganya kuwa gatatu, yaje kunganya n'ikipe ya Tottenham ibitego 2-2. Manchester nabwo iva inyuma yishyuye igitego cya kabiri ku munota wa nyuma, match isa nk'irangiye ku munota 95 ibasha kubona inota rimwe. Match yababaje ikipe ya Tottenham cyane kuko yari yamaze kwizera kubona amanota 3, ariko mu minota y'inyongera biza kurangira byanze. Ikipe ya Arsenal nyuma yo ko yari maze iminsi yitwara neza cyane, ku munsi wo kwa gatatu nayo byaje kwanga inganya n'ikipe ya Sunderland ibitego 2-2. Ibitego rwose nacyo Arsenal yishyuye igitego ku munota wa 95 nawo w'inyongera, birangira itakaje amanota 2. Ibintu bikomeza kugaragara ko Mikel Arteta agomba kugira icyo akora cyane, kuko ibibazo by'imvune mu ikipe ya Arsenal biri gutuma ikipe ya Arsenal itabasha kwitwara neza nko iyi match. Yari ifite ibibazo byinshi by'abakinnyi bajya kuri 5 bose badahari ku bibazo by'imvune, wabonaga ko no kuri bench ya Arsenal hari ikibazo cyo gusimbuza, yaba ku bijyanye n'ubusatirizi niho hari ikibazo cyane. Mikel Merino niho wari uhari wenyine, yagomba gukina iminota 90 kuko abandi bataka bakina ku 9 kari batatu bose baravunitse. Gabriel Jesus mabizi ko yavunitse, Kai Havertz yaravunitse, na rutahizamu Victor Gyökeres nawe yaravunitse, Alejandro Trossard yaravunitse, Noni Madueke yaravunitse, kapiteni Martin Odegaard yaravunitse. Urumva ko ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal ni ibibazo byinshi cyane bijyanye n'imvune. Reka twitege gwenda ko ubwo bagiye kujya muri international break azagaruka wenda yagaruye abamwe mu bakinnyi bayo b'ingenzi, nta wundi bitabibaye ibyo ngibyo babaye batagarutse ku ikipe ya Arsenal byazayigora, kuko international break ikipe ya Arsenal izakina n'ikipe ya Tottenham. Urumva ni match ikomeye cyane, bakire n'ikipe ya Bayern, bakire n'ikipe ya Chelsea. Ni match 3 Mikel Arteta agomba kwitondera cyane, kuko yaramuka azitwayemo nabi ikipe ya Man City itimubwira ati ibyo bintu byihorere rwose. Ikipe ya Man City ni ikipe yatangiye ibona ko imeze nabi, ariko urwego ubu ngubu igezeho ni urwego rushimishije cyane. Turaza kuvuga ngo twekize kuri match yahuje ikipe ya Chelsea nayo gutsinda ibitego 3-0 ihita ifata n'umwanya wa kabiri, ariko nubwo yongeye kuwukurwaho. Naho ku munsi wo ku cyumweru hategejwe match ikomeye cyane yagombaga guhaza ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Manchester City. Abantu bibazaga se Liverpool yaza gukora iki imbere y'ikipe ya Manchester United, imbere y'ikipe ya Manchester City? Ese iraza gutsinda ikipe ya Manchester City? Ese Manchester City iraza kwitwara gute? Ariko ikipe ya Manchester City yarayirwa garagaje urwego ruri hejuru rwose, ifata ikipe ya Liverpool yikubita ibitego 3-0. Mbere yuko match yitangira, rutahizamu wayo Haaland yaje kurata penalty, ariko ntibyamubuje kuhita yongera agahita atsinda igitego. Ikipe ya Man City Jemide ko yatsinze, ikipe ya Man City yitwa neza ikubita ikipe ya Liverpool ibitego 3-0. Liverpool isigara gutyo irushwa n'ikipe ya mbere amanota 8, mu gihe ikipe ya Man City yatsinze iyi match isigira amanota 22, ikaba ikurushwa n'ikipe ya mbere ya Arsenal amanota 4. Urumva ko kurare rw'ikipe ya Arsenal Mikel Arteta agomba kwitondera umutoza w'ikipe ya Man City Pep Guardiola wagarutse mu bintu by'indegetse, wagarutse muri forme ze nyuma ko aguze abakinnyi benshi bagiye batandukanye, bikabanza kumugora mu ntangiriro ya saison, ariko urabona ko yamaze kubaka ikipe kandi ifite ubusatizi buryana, mediane ryana na defense ryana n'umuzamu ryana.
nyuma yuko bazanye Donnarumma. Urabona ko ikipe ya Man City ari ikipe yo kwitondera cyane uyu mwaka, nayo ari ikipe izatanga akazi mu ikipe Arsenal igomba kuzahangana nazo muri shampiyona kugira ngo itware igikombe cya shampiyona. N'ikipe ya Man City igomba kuzamuha akazi katoroshye cyane, yareba nabi agatakaza iki gikombe. Turaza kuva ngaha twerekeze mu gihugu cya Espagne. Mu gihugu cya Espagne i Madrid, umutoza wa Madrid Alonso yatangiye gutekerezwaho. Ese yawe ari umutoza wari ubereye ikipe ya Real Madrid nyuma yuko uyu mugoroba yaje kunganya n'ikipe ya Rayo Vallecano ubusa ku busa, akongera gutakaza amanota abiri y'ingenzi cyane ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid. 0-0 rwose ntibabasha gutera mu izamu nyuma yo gutsindwa n'ikipe ya Liverpool. None no muri shampiyona byaje kwanga ikipe ya Real Madrid. Urumva ko iri kugenda ijya ahantu habi cyane. Ku ruhande rw'ikipe ya Barcelona yari ibizi ko Real Madrid yamaze gutakaza bigoranye cyane, yaza gutsinda ikipe ya Celta Vigo ibitego 3-2, harimo ibitego 2 bya Robert Lewandowski wari uvuye mu mvune, yongera kugaragaza urwego ruri hejuru ndetse yongera kwitwara neza. Ndetse umusore wabo Lamine Yamal match ishize yatsinze, ni match rero ntabwo yigeze ahagarara, yaje kongera gutsinda igitego nawe. Kwa ikipe ya Barcelona ni Barcelona yongeye kugaruka mu bihe byiza, ubu ngubu ikaba iri kurushwa n'ikipe ya mbere ariyo Real Madrid amanota 3. Urumva ko ikipe ya Barcelona yongeye kugaruka mu bihe byiza, igomba gukomeza kwitwara neza kugira ngo irebe ko yafata ikipe ya Real Madrid ikaba yayikura ku mwanya wa mbere, mu gihe Real Madrid yabikomeje kugenda ikora amakosa. Uyu mutoza wayo iri kugenda afata agahengeka. Rero Tchouaméni ntabwo yarahari, ariko yakoze amakosa, yari afata Federico Valverde yongera kumukinisha kuri kabiri, kandi abizi ko Tchouaméni muri Mediana adahari, yari ufate Tchouaméni akamukinisha gatandatu nk'ibisanzwe. Ubundi Trent Alexander-Arnold wagaragaye kandi kuri match ya Liverpool akaza gutera kuri kabiri n'ubundi nk'umukinnyi uhamenyereye, ariko umutoza yaje kubihindura bimuviramo kuba yanganye iyi match ubusa ku busa. Icyo yakitega rwose nubwo hagiye kujyamo international break, agomba kugaruka akosora amakosa amaze iminsi akora. Abakinnyi b'imbere urabona ko Vinicius Junior n'umukinnyi wasubiye hasi cyane, urumva ko bizamusaba akazi gakomeye cyane kugira ngo abashe kuba yatwara iki gikombe cya shampiyona, kandi akifite n'imbaraga zo kwiruka ku gikombe cya UEFA Champions League. Aya niyo makuru twe tugufite muri iki gitondo.